салом алайкум ака. Ширкати Хуҷанд Трансервис а? ширкати Хуҷанд Транссервис ба диққати тамоми мусофироне ки мехоҳанд ба шаҳрҳои Москва, Перм, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, Самара, Казан, Орск, Сургут, Уфа, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Астана, Барнаул, Алма-Ата, Петропавловск, Караканда, Павлодар сафар намоянд, мерасонад ки хатсайри самтҳои мазкур тавассути автобус аз автовокзали шаҳри Бохтар бо нархи арзон ба роҳ монда шудааст. Телефон барои тамос 93 519 1900 903 20 40 915 59 55 59 985 95 94 95. Ширкати Хуҷанд Транссервис, ширкати муосир ва дастрас.